Ассалому алейкум туғандар, қандайсыңар? Сіздер менен базар хабар туғандар. Сіздерге бүгін көріп тұрасыздар, ушул үй сатыққа шықты. Сіздерге көрсөтүп кene маалымат беребиз. Сіздер болса бир-бирден лайктарды басып кетиңиздер. Каналга болса катталып коебуз туғандар. Мына көрүп турганыңыздардай ушул үй сатыққа шықты. Породасы сементал туғандар. Антип сіздерге көрсөтүп беребиз. 3 тууган үй, кыргыз элим. 2 баласы бар. Bir erkek, bir urgacha туғандар. 2 баласы менен көрүп турасыздар. Жалабат Комсомолдо туғандар. Ушул үй сатылат. Баасы өтө арзан. Байланыш боюнча ушул бааларын сураймын дегендер номер калтырабыз. Чалып сурап көрсөңүздөр боло берет. Биздин атыбыздан айтсаңыздар скидка да кылып берет. Сүтүгө келсек туғандар, азыр сандан сапатка өтүп, сүтү болсо туғандар 20дан 30га чейин берет. Өзүбүздө саап жатабыз дейт. Мына көрүп турасыздар, торпоктор аз билесиздер. Кичинекей торпоктор эле өзү 30дан нары болду. Мына ушул номерлерге кайрылып, чалып сурай бериңиздер. Арзан баада срочно сатылат. Билесиздер туғандар, биз базар баасына караганда кыйла арзан кылып, келишимдүү кылып чыгарып коебуз туғандар. Чалыңыздар.